Njegoš može i tekako očekivati ne samo stabilnost, nego i napredak. Imamo mi još neke planove sem ovoga. Ovo su redovne stvari koje funkcionišu, da kažem, odlično, ali ja nisam skroman čovjek, ja želim da napravim neke velike pomake za Kud Njegoš i neke kvalitativne pomake, da ga sačuvamo za vijek i vjekova, da nije stalno na ivici, da zavisi od toga radi li Vasko Zuber punim tempom ili ne radi, ili radi li Draško Pejović punim tempom ili ne radi, nego da stoji čvrsto na svojim nogama, čak i ako nisu najbolja vremena. Radili ste i ovog ljeta 13. međunarodni folklorni festival je bio na ljetnoj pozornici. Kako ste zadovoljni? 250 folkloraša je bilo. Tako je. Bilo je 10 ansambala sa strana. Ja sam vrlo zadovoljan. Što se tiče ovog organizacionog dijela posla, on je prošao perfektno. Znači sve što smo zamislili mi smo odradili i platili i sve zaokružili izvještajima, tako da je sve odrađeno na onom administrativnom nivou savršeno. Što se tiče igračkog nivoa, bio je, da kažem, dobar, zadovoljan sam, zadovoljni su gledaoci, zadovoljni su naši gosti. Strašno mi se sviđa što su zadovoljni naši gosti iz Crne Gore. Njih smo ugostili tokom 2 večeri i ugostili smo ih na takav način da su oni bili oduševljeni, da oni nisu mogli da shvate da smo mi toliko se potrudili oko njih, da smo uradili sve kao prema inostranim ansamblima. Tu postoje neka određena pravila. Taj CIOF je jedna krovna organizacija folklora svijeta i mi smo odavno članica CIOF-a i od kad je CIOF u Crnoj Gori mi smo uvijek u upravnom odboru tu. Mi i sad pratimo, naša predsjednica upravnog odbora Kuda Njegoš je potpredsjednica CIOF-a, isto je tako i u UFI, tako da mi kompletno hendlujemo sve. Znači pratimo i lokalna folklorna zbivanja i međunarodna folklorna zbivanja i sva moguća ministarstva za koja smo vezani, tako da smo u toku sa svim dešavanjima što se tiče folklora i onda se samim tim pojavljuju neke prilike koje su dobre. Međutim, za sve to treba strašno puno truda i strašno puno rada. A nas je tu malo ljudi koji se iscrpljujemo, koji svi imamo svoje druge poslove od kojih živimo i tako je to malo komplikovano, ali je jedna velika ljubav u pitanju i na kraju krajeva ova nagrada o kojoj je pričao Danilo se ne može nikako izmjeriti financijski. To je jedna velika stvar.